Номерлы әжелден хабары yok mu? Yok. Нишләп йөри ул? Киткәнне 12 сағат вакыт үтте, Әлмәндәр һамандайсан. Нәрсә бу? Белмим. Belki Әлдермеш авылын таба алмый йөридер. Юкны сөйләмәгез. Кесәсендә җирүстерен микрокартасы бар. Сез булып, сез дә картадан Әлдермешне күрсәт алмадыгыз ишәле. Ярый, күпне белмәгез. Барыгыз шигездә булыгыз. Мөмкинме? Ha. Кайтқан. Кер. Кайда Әлмәндәр? Yok. Ничек yok? Kızgandım mı yani? Нәрсә? Живодур şekilli top-taza bir kişi. Нинди живодур? Әлдірмеште живодур деген сөзіне живодур deyip ötteler. Абасаду рибағалы деген жеріне ассалу deyip ылғару deyip жерлер. Сен нәрсә лығырдыйсан? Лығырдан өйленлер өзі шулай deyip жерлады. Ассалу deyip ылғару deyip үлләй deyip қыз білән deyip жерлады. Әлі сен Әлмәндәрне алып қайта сурында. Анда жер үйреніп яттыңма. Тыңлыйм, бүйік Алла. Яхшы. Әгәр дә үзе сизеп алган булса, миннән рәхим шәфкать көтмә. Бер каяда китмичә мине шушында көтеп утар. Ләктеме? Сен дә сұрап алмалы. Мин барысында беләм. Бүген кәгазьләр актарып утырганда синең тагын бер кыңгыр эшеңне күреп алдым. Моннан 70, 60 һәм 40 ел элек 3 тапкыр шып сине Әлмәндәр карт янына җибәргән булган. Син Әкрен. Ни өчендер ул чакта бу этлегеңне Газраил сизми калган, хәзер оныткан. Алайса әйт. Кайда Әлмәндәр? Антоновка авылында Евстигний исемле карт янында. Ахмак. Қаралы қарт түлкі қайда қашып ятқан. Ойылы миннен ішқыланмасын Әлмәндәр. Қаралы, неге сен Әлмәндәр қартны яқлайсың? Яқлайым? Әйе, яқлайым. Нәрсе қақым өкмәлі. Білесің білсе жан кісәгім дүния өлімнен міне тұрмай. Әгер де мүмкін болса өзім де шул Әлмәндәр қарты орында болар едім әлі. Сен өзгеріп қайтқансың? Қызғанышқа қаршы өзгер алмайым. Әгер де өзгерсем Әлмәндәрні Газраил қолына бермес едім. Қаралы, Әлмәндәр дейсің, кімсің ол? Мендедір зор ашыш ясаған танылған бір ғалим ме? Әллә бірер жыршы ма? Әллә бірер футболист ма? Кімсің олайса, нәрсе эшләгән? Бір кімді түгіл. Бір нәрсе бәшләмәгән. Ләкин ғұмыры бойы яшауның ямен біліп яшаған. Ең ауыр шақлардағы көңіл күрлігін жоғалтмаған кіші. Аз мы олар? Хайыр, біз сенің білән нәрсе аңлайбызсың?
Теге килә. Мин бит сине хөрмәт итәм, шуңа күрә кисәтергә уйладым да. Бақытым, сизмәді. Йоқса күрсәтәйдім мин сиңа Ас-Садули Булгарудина. Бар хәзер үк әлдермешкә оч, Әлмәндәр картсыз әйләнеп кайтасы булма. Кто там? А кто такой, знаешь? Не знаешь, Баклашкадан? Ох ты мой, Альмандар! Знал. Баклашка не дам. Вот. Гость ты пришел. Шай давай, девка давай. Шайтан! Альмандар! Знаком. Ну как? Хорошо. Молодец, молодец. Откуда ты пришел? А? Деревня! Аж моя деревня. Тебя давно не видал ведь. Айда, Альмандар. Садись. Спасибо. Садись. Спасибо. Садись, Айда. Я тоже собирался к тебе, Альмандар. Вот видишь, пчелы. Мед нужен. Нынче дождь. Дождь много. А у тебя мед есть? О, много. Вот больно хорошо. Дождь есть, солнце есть, цветы много. Пчела туда-сюда много летит. Сейчас так знаком, у тебя кислый мед, медовуха есть? Чего нет? Того уж нет, не успел еще. Меня кислый мед есть. Ну да. Это, гостинца, садись. Отраб садись. Хорошо. Ну, попробуем, что ли? Давай. Хорош, Альмандар, хорош. Ну, будем. Здоровый. Хорош. Ага. Очень хорош. Хорошо. Да, хорош. Альмандар, если мед пьет, ажальдан бежал. Ажаль спал, Альмандар есть тогда. Знаком бежал. Ажал? Ага. Ажал. Да. Ажал. А кто он ажал? Смерть пришел. Смерть пришел, говорит, а старик Альмандар, давай, туда-сюда, умирать будем. Альмандар тоже туда-сюда, жестогней знаком бежал. Балагор. И снапить будем, дивка гулять. Хорошо. Очень хорошо. Медовуха есть.
Естегдей есть, Естегней есть, Ага. Альмандар есть, Ага. Старуха есть. Старуха не надо. Девка надо. Тривиор с пешком пришел ведь. Девками обратно бежать будем. Нет, 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 Альмандар, ты мой друг, давнешний друг. Ты у меня будешь ночевать, у меня. Давнишний друг, хороша, друг, хороша знаком. Пошли, пошли домой, Альман, пошли домой. Изба не надо, чай не надо, кислый мед не надо, девка не надо, а песня надо. Давай песня петь будем, а? О Сауне, Болгородина. Давай. В саду в огороде девица гуляла, за ней ходят удалой молодцы, за ней носят дарами подарки. Люблю тебя, уважаю, через тебя Москву уезжаю, через тебя Москву уезжаю. Спасибо, знаком. Спасибо, Рахмат. Ух. Жили мы с тобой, а? Да. Хорошо жили. Сколько лет вместе? 60. 60 лет соседей, знакомые, друзья. А помнишь, когда на лугу сено косили, я из вашей деревни Марушку обнимал. Что вспомнила? А моя невестка Езембека увидал. Она говорит, какой ты хулиган. Ну, она правильно говорила. Ты всю жизнь такой был. А не забыл, мы с тобой вместе против Колчака воевать пошли. А помнишь, когда колхоз начали, ты ведь меня от смерти спасал. А во время войны, как мы с тобой работали, а? Да, Альмандар, да, много прошел, друг, много. Мало я стогнай. Очень мало. Эх, жить больно охота. Жизнь больно хороша стала. Чую, я стогнай знаком. Смерть приходит, поэтому к тебе пришел. Тривиор с пешком пришел, прощаться пришел. Ерунду не болтай, Альмандар. Нет, не ерунда. Ерунда. Нет, не ерунда. Смерть приходит. Чую. Ты уж не думай, я жаловаться пришел. Сам знаешь, я ведь красиво жил.
песни пел, танцевал, плясал. Вот еще там и смерть обманул, убежал. Молодец, правильно, так и надо. А ты знаешь, браток, я ведь тоже маху не давал. Правильно. Жить будем, Альмандар, Жить. Правильно. Туда ты не торопись, Ой, друг, ой, не торопись. правильно, знаком. А как дела-то? Ну, дело, конечно, молодое, да. Правильно. Ты на 6 лет моложе меня. Совсем молокосой. Честное слово, так. Айда, жастагный знаком, песня петь будем, а? Айда, Айда. айда. Ала, карга, диген, аясыл кош. Ала қарға деген ай асыл қыш, қонған жерім қайсылай иманда. Сен башың сәнде, мен немедім, башлайма хасырат келгенде. Сен башың сәнде, мен немедім, башлайма хасырат келгенде. Так. Ала қарға деген ай асыл қыш, имен башларына әнек қонған. Әнек қонған болса ай бермеген, шақты дүнияларға әнек толған. Әнек қонғанда да сен ай бермеген, шақты дүнияларға әнек толған. Помнишь, жастагный знаком, во время войны-то похоронки на твоего сына Ивана, на моего сына Хаиртина в один день получали вид. Эй, айда, ко мне, пущай, ищет меня смерть. Смерть меня искать будет, а мы с тобой ко мне пошли. Гулять будем. На даче гулять будем. С моя дача ведь Угорский дача. Нет, Альмандар, ты мой гость. У меня спать будешь, ночевать. А снуха ругать будешь? Ну, нет. Сноха хорошая, меня хорошая. Тебя очень любит. Ой, спасибо. Слушай, немножко ты здесь посиди. Я пойду там распоряжусь. Спасибо, рахмат, знаком. Катенька, милая, Катенька. Açtım mı gün Альмандар? Нәрсе, бұл екен мен дейіп тұрсың. Сен собақ екенсің.
Emin fakirigiz. Ayda aldırmışka koytabız. Qaytayıq desəң məni. Dem. To'xtalıqsan. Jestag'ini знаком bilan savillashib chiqayım da. Belki kerakmas. Nishlab? Nishab deb o'zing da bilasan, ul da yosh kishilardan tugul. Sening og'rayganingni ko'rir da kayfi ketar. Sen bit kishilarning kayfi qiriluvini tilamaysan. Mana bu yo'l sen daraxt aytding. Mana bu yo'l sen haqli. Men o'z umrimda bir qaysanda kishilarni bir shirg'a yaratmadim. Ayda mana bu yo'l sening shabilsin. Ketdik. Ajalibdin. Yo'l oyog'ini alla tutasizmi? Agar o'zingga qor. Qastam. Hayda. Yatıp biraz yol itib al Almandar, arıgansındır. Aqılın altın ekan. Meni yıklatkan bulup yıklagan vaqtda мәңгілік кәттігі дүнияға алып кетерге шамалайсың сен чөшқа. Сен нәрсе енді? Мені кім деп білдің ол қатлы? Қол құймаған келер, сен ауырынанмысың? Сенің үшін әләге шәк мен әләге өн. Тек шулайда соңғы түні өзіңе тапсырам. Маташтырма. Валлахи, биллахи. Түнні алып кетмем мен сені. Таң атқанда, қияш шыққанда, күн уянғанда. Көңілің яқтыда болғаш, өлімің де яқтыда болсын. Бүгін түнне сен тілеген нәрсеңді істей аласың. Жайды қысқа түнде нәрсе ішлеп болсын дей. Ашап тоймағанны ялап тоймazsın. Oyla, өкінішlerin қалмай ма? Yok. Men öz ömrümde ökünürde işler kalmadı. Niyetleyen işlerinin bitirirsen yerine jitkirip, işlep bitirip topladım. Yartı yılda mı şuşu? Alaşık kalada. Tağır indi. Tağın Ali. Yaktı dünya kalayken. Dünya kala. Mana şuşu dünyanı retlep bitirip bulsun idi. Soğuşlar bulmasın idi. Adam balaları hemmesi de öldürmüş tegelmender şekilde 91 yaşka jitip uz ölümleri bilen ölsünler idi. Senler selim elsirep kıyılıp düştün. Solundurma burnunu, jibime şortun atar. Ede, alaşıklı konakmak bitirem. Şavlama deş, şavlama deyim. Şavlama deyim ben sana, kişilerine uyatasan. Niş vergeyinde senin bilene? Getir, kağızım. Geyinde, uzun sırap durganda. Getir deyim ben sana. Lakin qarana, Almandarni jingdim, o'z so'zimni etdim deb maqtanasi bo'lma. O'zim qo'l qo'yam. Shun keyin aldirmishdan Almandar qamara bo'yi o'z yozmishina o'zi xo'ja. Qarada, içmasam idagi ulan kelinen, unuğun bilen dahillash. Kerakmi. Yoqalari bo'linmas. Ketir.
Arima, qadalıb git, solundan min alıb gələrlik bulmay Arima. Ey! Elmender, kızğanam bitmesine. Siga yerden itəsim kilə. Tik nişik yerden bitirgə ikənin gələ bilmem. Taptım! Taptım Elmender! Seni sen konuşacaksın. Aytdingizlar. İskender, Malayım İskender. Familiyalarınız bir, isimleriniz şağan Elmender İskender. İsminin başına qorağına tamızam. Azrail tügül Xuday özü de birleşir. Şeyde koyduğum kendine. Sen beni baktaksa olanla da alıp gitmek şem olasın. Sen beni kim diyeyim? Sen benim yarışa. Afu et Elmender. Malayım, İskender'in isine düşüp yalğışqanman. Ey dünya, dünya. As-saludi, Bulgarozi. Qaran Elmender. Tiki, yestegine ilişik. Seni vurumla botan itey. Evet, evet, aman, iş beni. Sen yine dedin ki, buldum. Burada, oradan git. Hadi, koy kolum ne? Ecel ettik. Ezgine sabır itildi. Yaşlar ki de. Kulay ver. Gülfire, niye simine bizden aldatılmağız iken ha? Elinde sıralar biraz sızması. Anige yaramıyım ney? Uylap qarağız. Amin uylamı. Uylamağa şu anda sıraını birmiler. Avulda şulayındı. Sorağını uylap durub aytmıyla, totalar da ayteler. Şehirde uylagan bulalar. Eytirsin bizden artık jirileri var. Onlar da ilk ayaklı, mine biz de ilk ayaklı. Kaz da ilk ayaklı, tavuk da ilk ayaklı. Elektri bala bilesiz. Sen de elektrik başka özler sakalat durasın. Şallama. Jigit bile kızıyla şu sana nesene kere. Tanlık Ali, nişigrek biter iken. Mansur, siz niye uyandan gittiniz? Siz de gittiniz iş. Sonra işlim. Mine babam aytdı, 19 matrik kızı ida bul dedi. Koysa baba. Elmender babay mı? Ul babam benim kota kolla. Sana mine İskender babaydan sonra kira gidi. Ulu ruhsat bergen bular idi mine. Dağ babay mı şanda tügül. Lakin ul benim dağ babayım. En akıllısı, en maturu eblesin kilse ul neslimizden damarı. Ay, rahmet. Elmender babayını gördüm. Ul kurşavulla gitti. Ulunda gitse bir iki şikin sizgine qaytmayın. Men yaxşı bilem onu. Ol men aytdı. Gülfirem qaytdı deydi. Benim işim kartlaşka elegeşecek. Ey Masur, benim yukumdakiler. Çao. To'xtag'iz ali. Yigitlar bilan silashganda yo'qdisi kila deb aytirga yaramay. Ne bula? Adabsiz. Ne kulturnoy. Siz nega bana beylenesiz he? Qaytqan sayın bana beylenesiz. Sizning bilan silashasi kila. Şuna ko'ra qaytqaning'izni kutib gina turam. Yaratam deb aytmoqchi da bo'latirgansizdir hali. Nega? Yaratam deb aytirishni o'ylarga kerakmi? Amina yaratmayman deb aytirishni o'ylarga kerak. Ne bula? Sizning bilan Ну и пошел. Bizningcha siylashmaylar şoldular. Bularning siylashuları temli. Neyse istemlindi, tırt da pırt. Bütün hikmetler şunda şu. Oltiga biz yaş vaqtdagina illargina siylasha turgani. Xotin qizning tilak yo'lga chiqqandan so'ng 10 yildan so'ng oshlab turgani. Tunlarini yo'qlaganda da to'shakning chitinarak shu o'shalari
Korkaları, hey! Korkak kadını kışaklarını ne tabi varsın hanım? Ya bizi kışağına şu kırsın. Öze bana tele bile bana baktırıp erlegen bulsa da. Hey korktu! Yarattan bir betirişin ızağa kirekmi. Çünkü kungullegisine gelsen. Emine, yaratmayın bir betirişin ızağa kirek. Eğer de bir mertebe yaratmayın diye etse, ikinci mertebe yaratan diye etse o ağır bulaşacak. Yaratan düveytip de dik yalgışırga mümkün. Көңіл бір қашанда ялғышмайыл. İste tutarım. Дұрысыңды еткенде олға да сіңбейіп мені сағынып қайтасың. Hemen nasıl yalgan edi? Ялған деп айтырға ашық ма? Шын деп айтасың ба? Karasın onu neyim diye? Міне шулай. Гүлфира, сен мен ашуланмайын, мені сағынып қайтасың деп айтуыма. Аның не ғайыбы бар? Міне бит, мен де сені сағынып күтіп тұрам. Көңілің мен сағынғанына сезе. Гүлфира, неге біздің ауылда тумағансың екен деп айтқан едім бейді? Айтқан еді? Міне, біздің ауылда туған болсағыз, міне біздің ауылда өскен болсағыз, күн бірге ерген болар едік. Әлі сен мен аққол яулыға да шегіп берер едім. Қол яулықны қазір ауылда да шекмейлі. Сен шегер едің? Гүлфира, сен мен абик матұрғаны қол яулыға шегіп берер едің. Şige birek oğlum. Hey, şanlattırıp yaratsam mı? Şanlattırıp yaratsam men qamdan bağı işer idim. İçtin mi sen? Hey, qamdan bağı işi bazaklanırga elle men jüler mi? Qamdan bağı işmedim ama lakin İskender'im toğaş, yüzüm bikeme bişik asap verdim. Koluma balta da atıp kırağanım yok ya, bişikim sandığa siyası oldu. Öyle mi? Ansar, sen nege bana yaratam deb aytmaysan? Sen yaratmayın деп aytырсың да. Мен оны aytkancha o'ylab qararman. Яратам, Гүлфира. Шынмы, Мансар? Шынлап, Гүлфира. Ubuşuğuzun hayırsızlar. Ne yanında kişi bulup yara almadın iken. Fotoğraflar bilen küngülü şaş tarağı, Üzdəklerimin üzədir bir yılmacıb parağı, Üzdəklerimin üzədir bir yılmacıb parağı. Fotoğrafların joyrum şəşlərim tarağanda, Hey tuğan üskən illərim şişirgə parağanda, Hey tuğan üskən illərim şişirgə parağanda. Yaratam Gülfira. Kışkırma şöyle. Kişiler işitir. Bir kim de işitmeyi. Dünyada biz ikəv günə. Emine koyasız maşinlik var, he? Elimin işendik. Gülfira! Şıkkança botem menekle özün verdin. Elimin. İşendik. Bu dünyada bizi kavgına değil. Emin koya. Ermin bit yaşayın.
Soğuk jingileydim Xodayım. Үйde yuğuydun ne bassa. Antonga gitti degenleri koyarada koytup jittin. Bulsan da bulursun iken ulim. Gel kilen, mena karşı bir ferele. Estağfirullah. Xodayın işi bu. İskender! İskender! İşi bu ellerini üstüne getirsin. İskender! İskender! Nadanlar. Dünyanın təmin vermiler. Yaş başlarından yıklap yatalar. Hazır var. 20 yaşka yaş olsam idi ola. Yok, 30 yaşka. Yok, 40. 50. Ayak 60. Yok, hazır var. 70 yaşka yaş bulsam idi. Kımı? Bu min, yüzüm bike, elmende. Nasıl oyunda? Нишләп йөрисең әлмәндә? Ayını saklay. Ayını? Ayı. Аны урлыйлармыни? Ул бит бик еракта. Аңа кемнең кулы җитсен? Amin yerdeki ayını saklay bizim bike. En başlarına kiyen teşilekler askanaydı. Әллә минеме әлмәндә? Sen aymanı. Хәсиятсез. Кит, юл өстендә торма. Gitmesen işlerse. Суга төртеп төшерермен. Anlansın tartıp alırsın da. Bağga alıp giptirirsin mi? Кемнәр? Бер үзең су буенда нишләп йөрисең әлмәндә? Sen de bit su boyuna kızınına kimdensin? Tün dip durmagansın. Көндезләрен вакытым юк. Benim de vaktim yok. Минем әти сине мактый. Ул кеше өчен эшли ди. Печән чапканыңны карап торган. Aysa. İş pişeyke, Нинди эш? alay bulay yavuşlar jibersem, etken enken karşı girip durmaz. Минем әтием яучыларны яратмый. Кызларын үзләре теләгәннәргә барсын. Aysa tağday betirek. Kızın şavlatıp toy iter mi? Әйем, мин сине кияүгә чыгарга җыенмыйм да. Nişte? Син әллә нинди? Авылның бар кызларына да күз кысасың. Anın hikmeti var yüzümdeki. Men başka kızlara göz kıskan bulup, bir gözüm bilegine kar. Esina, iki gözümni tutturup karayım. Нигә миңа алай карыйсың әлмәндә? Bulay gına. Нәрсә әлмәндә? Haydi, oturayım gani. Ник? Mana, su anasının çeşitler ağanın kararız. Кеше күрсә. Yüzümdeki, Нәрсә әлмәндә? ay nige şulay yaktı yaltırı bilesin mi? Белмим әлмәндә. Ana, bulutlar şulay ışkap yerip yaltıratıp bitirgen indi ana. Әлмәндә. Yüzümdeki, Әйе, ay yıldızlar niye şulay jemerdi bilesin mi? белмим. Su boyunda
Мәкәлҗәшиләгедәй матур кыз утыра. Кем икән ул матур кыз дип шулай күзләрен кысып сине карыйлар инде ала. Әлмәндәр, Һә, без олыгайгач та ай шул урында торыр микән? юк. Ая китәр? Мен аны алып төшәм дә, үзебезнең икыегына кагып куям. Алай итмә, Әлмәндәр. Ай бит бөтен кешеләргә дә кирәк. Ярайса алып төшмәм, орнында торыр. Әлмәндәр, Һә, без картаербыз микән? бер кайчан да. Без үләрбез микән, Әлмәндәр? Бер кайчан да. Ходай язганнан узып булмый, Әлмәндәр. Ә нәрсә язгандыр инде, мин укый яза белмим. Алай дим, Әлмәндәр. Мин әҗәлгә ышанмыйм. Ул сүзеңне әйтмә, Әлмәндәр. Нәрсә син бу ядан бирле әлмәндәр дип абыстай булып утырасың монда шыртыма торыр. Мин дигән сүзеңдә ул шытырмадыр, Әлмәндәр. Әти Антон урысыннан ишетеп кайткан. Хатын кызга ачы килгәндә әйтә торган сүз ди. Ачуланма миңа, Әлмәндәр. Таң әтәчләре кычкыра. Нигә көлеп каласың, Әлмәндәр? Суыңны алырга оныттым. Эй, синең белән. Хуш, Әлмәндәр. Хуш, Әлмәндәр. Йөзембикә! 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 Күр. Әнә үз күзләрең белән күр. Күрәм, Йөзембикә, күрәм. Үз күзләрем белән күрәм. Әтәй. Әтәй. Улым, сенме соң бу? Мин, улым, әнием, Йөзембикә белән сөйләшеп тора иде. Эй, Ходаем, шул гына җитмәгән ие. Килен, син дә мондамы? Монда, ки монда булмый кая булыйм, җаныңда гына тора. Монда. Килен, Ки, әу. син зинһар мине ачуланма инде, яме, Килен. Килен, каты сүз әйтеп, күңелеңне рәнҗеткәнем булмады. Жоқ, Алла сакласын. Ачулансам да үз итеп кенә яратып кына ачуландым. Шулай бит. Шулай. Минем белән әрепләшү синең үзеңә дә җан рәхәте бит, Килен. Синең ул җүнсез ирең көне буена эш сүздәй. Ей, манам белә. Хатын кыз сөйләшмичә тора алмый. Хак бит. Хак, әткәй, бик тә хак әйтәсең. Малайларга, кызларга хәбәр итәргә кирәк. Нишләтергә кирәк дисең, Килен? Менә сине мактыйбыз әле, әткәй. Аллага шөкер дибез инде, абый. Ай, рәхмәт. Балалар, килегез әле. Икегез дә утырыгыз әле яныма. Улым, менә син уң ягыма утыр. Килен, син сол ягыма. Якынрак утыр, Килен. Курыкма, якынрак утыр. Менә шулай. Балалар,
Görəsizmi? Nindi motor itip taң ata. Saklamay. Quyosh da шығар. Ulu, nişlepsin bulay yoqqa kiyindik. Taң atqanda salqınça bula. Әткей, бірер жерің ауыртмайдыр битсің? Yüreğim ornunda tügül kilim. Mine көңілім құш şekilli üşüp jüri. Алай екен, әсің бұлай қойда отырғаның ма, нелер ішлеп жүргеніңні білесің ме соң? Kilim, бар әлі береге Хамды бануны шақырып кетір әлі. Хәмді бануны? Әй, Йықлайдыр ол, әткей. ей, шушындай матур етіп таң атқанда, кіші йықлап ятамын екелен. Онысы шулай да, сен де ятып тұр. Biraz жеңілейіп кетірсің. Келін, айтқанын ішла. Өлем. Нешем, шоқыр. Әй. Құдайым! Қай жерден уақытқа шақла? Не еттеу бабаң? Іштеген, оқылы жеңілея башаған. Барғанды бануа бейіңі шоқыр. Неге? Білесің ішінде үйленем дейіп саташа. Әдем күлкісіне қолып бітемізіңді құдайым. Шолайында ол, уақытында өле білмесең шолайында ол. Әбей, бар шақыр. Көпіне білме, көңілі болышын, бар шақыр. Келін. Әкей, ындағына жанымда тұра. Өзіңе қошқан емішіні кішіден ішлетме алай. Өлем! Құлағыңғына қара сен аныңа, ая. Құлағыңғына қара, ая. Дау бабай. Әу, қызым. Қызым, біздің сүйген дегетіміз қоясың, ә? Дау бабай. Қызым, мына менің қаршыма келіп бассын әлшісінде әрі ма? Onda bir kimde yok işte babay. Ey қызым, менің көзлерім сені кімнен әйбәт көре. Құлағым да әйбәт ешіті, мына шында менің қаршыма келіп бассын. Нәрсе сен олым, әйбір шәлдіріп тұтылған кіші шекілі басып тұрасың, ә? İsenmisiz Selmender babay? İsenmisiz İskender babay? Esen bilmeyi ne işleyekti? Oğlum sen, mına baya, mına şuşun orundan nerse deyip ettin hele, he? Bu dünyada biz ikav güne, butan bir kanda yok deydin mi, ha? Maladis oğlum, dürüst ettin. Lakin qarağızanı balalar, arağızga işinçik şıkırtsanız, tege dünyadan kiri qaytıp olsa da iki gözünün de mene kulakların vurup üzermen. Oğlum, İskender oğlum. Ana, şu, bulayım bir senin kiyavun, bilesin mi? Kiyev kaygısı malımında. Ey, senin bilen silaşıp oturgan men jövler. Balalar, keligiz eli ikigiz de oturgiz eli yanıma. Yakınırak keligiz balalar. Mana şolar. Ay, maladis kızım. Dav abiyim gizim dikaga şağansın. Baxtlı bulursun. Ha senin il suratlı inin barmalı oğlum. İyi.
Kaydalı hazır nifli. Йоклыйдыр. Şolay mı? Бар әлі oğlum. Өзün беріп алып келер. Бирге ми? Берге бұлаш берге енді. Йокласын Әлмәндәр баба. Oğlum yoklağan bulsa, yoklağan kiliş kurtarıp alıp gel. Дөу бабай. Kazan, zeket kaşı iki ay termi alıp gelsen. Atay! Aldayında iga kırık. Kazan, kara енді bana. Ben özüm bakşama konaklar çakırdım. Özüm iga kırıp yatayım endi. Дөу бабай. Sen бит yüreğine aklanasın, şulay bit. Kızım, Dev baba, ömrü boyu kalançık buldu. Nişlisen Hamdibanu, elekte dolu tügülüye. Hazırında bulğanı da şığa bitken ayat indi, ayat. Hayırlıga bulsun degen ümmün İsa. Geldin mi Hamdivanım? Geldim Elmender abisi, geldim. Ay rahmet Hamdivanım. Otur Hamdivanım. Otur. Yarar Elmender abisi rahmet. Yokluydun mu Hamdivanım? Yok, uyangan edim indi. Şolay şol. Yalnız başka yıkakır mı yok. Bana ben de yoklayalım. Yuklarsın Elmender abisi? Hey Hamdivanım. Yoklar biz diye. Estağfirullah Xudayım. Yuklarımız bergen bulsa yuklarımız. Hamdivanım. Narsa şolay ettirip edisin. Yahuga şakmayım desin bana ha? Ay Allah Xudayım. Şıgarmın degen indi bulmasa. Şıgar biz Elmender abisi. Şıgar biz. Kimga? Kimge deyip mine tirildi şıgar biz. Nerse ben ağırayım bana? Ey kilen. Ay Allah, evet ki, Kaynatağını nişik şirletirge bilmeyi aptıradın la bas. Öyle, niye iterip durma elbanda şu getire. Ağırmayım ben Hamdivanım. Taza ben. Jen şekerle taza. Şulay. Hamdivanım. Kileli. Oturali yanıma. Yakınırak otur Hamdivanım. Yarar Elmender abisi. Oğlum. Böyle şitkarak kitap duralı. Ne? Zigit bilen kız silaşkanını tınlap duru. Kiliş mi bitendi? Korkma Hamdivanım. Yok Elmender abisi, yok korkmayın. Temel. Yalğışkına kolum kağılıp gitse de kulak tübüme oturtursam tege tüberişnin bızav zakirinin kulak tübüne oturtkan şekilde hatırlıyorsun mu? Yaş çağında 25 yaşından yalğız kalıp bir kimni de yakın jibermedin şul Hamdivanım. Ömrüm boyu bir yalğızı dimlep aradım. Yaş ömrüz ayağa uzmasın, intilip yaşamasın deyip başkalarga dimlep aradım. Riza bulmadım. Uzime kiyahuga çık deyip dimlep aradım. Aşulandım. Aşulangan çaklarım buldu Hamdivan. Rahmet Hamdivan. Sözünde oturdum. Sınatmadım. İrin
marhumni ranjitmadi. Agar da men hukumat boshida bo'lsam, senday xotinlarga medal berar edim. Eshitasizmi, Gulfira qizim? Eshitdim, Do'bu. Almandar! Şeytan! Şeytansın Almandar şeytan! Kaya kaçtın ha? Kaya kaçtın? Bakça çıkam sen yok. Aptıraş, brigadir babam, ad bir aytam, Almandar dost baram. Dost kaşkan naşar, Almandar dost kaşkan naşar. Kilem, izba kilem, sen yok. Tanalıyım hur, sen tavuş. Sadece stagnay. Вот сидим, балакаем. Сыночек, снуха, внучка, хамдвано, сидим, балакаем. День идет, застагнай. Солнце идет. Ай, хороша. Yakşı Almandar, yakşı, bek yakşı. Nihal, İskenderka, yakşı. Здравствуй, Естагнай, дедай, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Kilin, Nihal kilin, yakşı. Здравствуй, Естагнай, дедай, здравствуй. Старик не слушает. Маклашка давай. Один сад ходит, песнялер поют. Niye bir tuktavsız gülesin seni? Senin de ümmüye uğraşa silaşa bilmezsen dikkine dur indi. Ey, siz yine ıstayındı. Ya yarı kilin, yakşı, bek yakşı. Bit yakşı anlaşırız herhalde, haroş değil. No? Kalksın kaykan, ha? Min büyük kurukkan Almandar. Хороша, стагнай. Ассалуди, Болгаруди. Спасибо. Balagor. Uyan de. Almandar babay uyanmıyor bir. Şovlama. Sen balanı yukarıdan uyatasın. Şuna ettirip balanı yukarıdan uyutalar. Korkutarsın. Yaklaysın mı diyorsun ha? Yaklaları dik. Terne mi diyorsun ha? Yakla. Rahatlanıp yakla. Hoppa. Ola, beni tanıyorsun mu? Bu Minbik Almandar babam. Tanıyım, Ay maladis. Alma vereyim oğlum. gerek mi? Alaysa konfet vereyim. Birme, Bal kirek mi? yok. İntiktirme indi balanı. Ay. Ulan, min kitembi Koya, bek yirakka kitem ula. Bütünley qaytmasqa. gitme baboy. Hemen sen yakından uyansam gitmeyeyim. Emin yıklamayın baba. Ay maladis. Eyde jırlayımız oğlum ha? Jırlıysan gelmeyin. Emin jırlayım mısın? Jırla. Biz andı mahallay tugel. Biz mandı mahallay tugel. Bizden başlar balık tugel. Kıvırıp aşamazlar. Alaydı gel, şayartasın gına. Nişeksen oğlum, şayart neyim oğlum, unutkanmın. Şuna göre seni yakından uyatıp, çakırtıp alıp geldim bedindir. Mine bulayıl. Neyse. Biz andıyım alaydı gel, biz mındıyım alaydı gel.
Koya borsak da yarыбыз күгәргән калай түгел. Алма бир. Almam oğlum. Ben sana oğlum. Mana. Şuşa bakşadağı almalarını bütünüsün bula gidip kaldıram. Hazır oğlum. Haydi. Üzerliyiz ha. Şırgı bilen bir dine. Min jırlıyman bir dine, şırdı bilen bir dine. Minim jırны uşatmasan özün jırlaşım dine. Şu sağlayalım öyle öyle konfetleri verin. Ortasında iyi mi? Haydarmender, Alığız, siz degan çavulda. Haydar Hüseyin. Alдағы bölmede kütüp dura. O nindi tavus? Ol benim kuşakılay. Kim? Kart tügül. Elmender. Ölümsüzlerden ölümsüz elmender. Eldirmişten elmender.